Wadhi e kaunti ma Migori, jopur mag rabuon e kaunti ma Migori dwaro mondo tend kaunti no oyaw kambi rabuon mar Getonganya ma gedo mare ne otieki higni 5 mokalo mondo mi ochak tich. Gium ni kambi no osebedo mana ka yaw kod jotelo mopogore opogore to bang'e ilore kendo ok okony jopur. Juma Mioler. Kambi mare go rabuon mar Getonganya mayudore e sub county ma Kuria West. Kambi ma gedo mare ne orumo higni 5 mokalo ka isiloko riwruok mar pinjego mag jorochere The European Union kao tende kod tend kaunti ma Migori kao ti kod omenda maro milion 107 sani koro chalo gunda. E kinde limbe mara ne kambi ni olor marangach ne ogo kiful. Hizi nyumba zilikuja zikajengwa hapa. Sasa kama hata kama kuna kazi sifungulie basi hata kilabu watu wakunywa pombe hapo. Mheshimiwa Governor kama anasikia sauti yetu leo atuweke vijana hapa wafanye kazi, afungue hiki kiwanda. Kambi mara bon ma Getonganya oseyaw diriyo. Kama kuongo ne oege magare ko 20 e kind tend Governor machon Okoth Obado kabende ne ochako yawe kod Governor masani Ocheleako higa mar 2023. Hakuna kazi na tusaidia hapa. Maana saa hii kama ingekuwa ni kazi na tusaidia sisi kama boda tungekuwa hata tunachukua hata viazi kutoka hapa, hata kutoka kwa mashamba tunaleta hadi huku. So hii kiwanda hakuna kitu natusaidia. Sisi tulikuwa tunalilia serikali kama inaweza kutusaidia hii factory ifanye kazi, sisi kama vijana tupate kazi. Jopur rabuon kod jodak mamoko e gwego ma Kuria ka otele kod Nixon Robi ywak ni kambi kaka ne oyaw ne orego na rabuon kuom dwe achiel kende kabende bang'e ne olore. Walifanya sample just 1 month, tukaona unga tukafikiria tutaendelea, tena ikakata, hatujaona maendeleo, hatujui shida iko wapi, national government ama ni county government. Jopur mag rabuon mayande nitiere kod geno ma yudo chiro mar rabuon magiserito kuom higni mathoth. Wach ni pod giuso mana rabuon e nengo moyweyo ni jo black mawuok e gwenge mopogore opogore ma oting'o Nairobi. Mimi ngwasheki kuja hapa walituambia kwa kilo watatunulia 50-50. Sasa ndo tunashindwa. Sasa tunaelekea wapi? Tuna soko, tunahusia mabloka. Kiwanda kilipo kuja karibu tulifurahia, tukafikiri kitatusaidia, lakini kimefunguliwa awamu mbili zote na kijawahi fanya. Bei iko chini, gunia mzima tunauza kwa shilingi 4,000. Kalo rekod jopur mag rabuon e kaunti ma Migori, tend kaunti ma Migori kao tendre. Korego mamoko mere koro sichengo mag pur e kaunti ma Migori ne omiyo gi kothe mag rabuon ma idwaro ni mondo gipidhi. Kabende bang' ka koro ne osechiek, chiro ma ginyalo tero to nyaka sani koro onge. Walituletea mbegu. Vile mbegu ilikuwa tukashindwa venye tutapeleka. Factory imefungwa, tukashindwa venye tutapeleka. Ikabidi tuka sacrifice, tukauza hiyo ngwashe kwenda Nairobi. Sasa tunashindwa, hiyo mbegu walileta ilikuwa ikae kwa shamba how many years? Tukapanda, ikafika wakati wa kuvuna, lakini bado soko ilikuwa ipo. Jatend migao mar pur, pith jamni kaachiel kod e kaunti Migori Lucas Musenda oyango ni adieri ni kambi ni mar rabuon ok ti, kabende wacho ni ma obiro nikech midhieche mathoth ma oting'o yo mane ogergo kambi ni. Now that plant at the moment is able to dry 3.5 tons in a day on a good sunny day. And I use the word good sunny day because the design of that plant is that it entirely depends and relies on solar. But the capacity of those dryers is another problem. You cannot dry 3 tons in a day, and the installed capacity of the plant is 40 tons per day. The machines that are installed at Getonganya are Italian standard, which means they are very sensitive to power fluctuations. Now that plant is so sensitive, and with the power fluctuations that we have in this part of the country, a lot of the time the plant is not running, even though you see there is power. Musenda bende wani sani gi manyo joket mwandu makoro nyalo taka kambi mar rabuon mondo koro chak tich. Solution for this is to get a strategic investor who, one, is going to put in additional resources, because the cycle that I have taken you through requires real serious investment. We have identified a strategic investor. We are already having conversations with them. George Juma, Ramogi TV, Migori.